Ganda! Bunal! Hindi kuyog sa yuta. Kulba sa kasing-kasing. Kusog kayo. Mas maayo gito nga atong suportahan. Kay maayo po. May buntag siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na po sa tanan. Karon ang ika-98 nga adlaw. Nasayop ko mga ga. Ika-99 na dito ng adlaw. Datong 100 day running challenge. Taas kita pahuway no. Murag almost 1 month or 1 month kapin ba nga. Wala takadagan no tungod sa nahitabo nga trahedya diri sa mo ano. Kabati mo ron? No? Buntag naman ta na paywak-wak. Bala na siya da. Sa nahitabo diri nga trahedya sa mo ano kay nakabantay ko nga naagi diri duha ka klase nga influencer diri sa Pilipinas. Based lang sa kuno bantayan na mga good no or mga maayo nga influencer no atong mga nitabang jud og ginasing-kasing no nya nihatag jud og tinud-anay nga simpatiya sa nahitabo diri sa tuwa. Ug naa po yung mga paranako nga toxic katong mga gipahimos lang higayon katong mga gihimo nga katawanan ang nahitabo diri katong mga mohatag man gani og tabang pero daghan pa kayog mga jema-jema nga pakapi no. Pero kay di man ta makabuot sa unsay ganahan nga buhaton sa tao no. Maayo man na or dili labi na gyud sa panahon karon nga daghan na kay nagbuhat og mga contents or vlogs mo nang ikaw pili ay gyud og tarong kinsa imong pilion nga influencer. Di ta maglangay adto na ta daga na ta bunal ta mga ga. Nindot jud kay mudagan og buntag sayo mga ga. Pag niaging mga semana mga ga pag human sa linog basta jud ayon ko ni dagan okay. Daghan pa kay mga aftershocks ba. Unya medyo makuyawan ta kay ni kuyog sa yuta. Sus grabe ang trauma. Sa kinera pero imong kulba sa kasing-kasing. Kusog kayo. Unya para nako mga ga. Bisan maayo ang dagan atong panahon nano kay kana ganing mga tawo na pa sa kalisang, karatol, kahadlok unya. Kita magdagan-dagan ta nga murag wala lang hitabo ba para nako kato nga panahon na inappropriate siya. May kay marason ba bisag itamad ra gyud sige. Nitaw ayo man nga positive sa tanang panahon pero sa nahitabo nga linog dire murag dili gid malikayan ang kabalaka og hadlok. Mao to nga naka-decide ko nga di lang sa jud ko mudagan atong panahon na. Siguro gitamad ko or nahadlok ko. Kamo na bahala og judge total. May man mo ana. Nitaw binuang ragid. Padayon ta. Ganda! Bunal! Kung di bunalan. Di pagkalitan. Buntag! 3 kilometers sa daron. Uli na ta. Pinis na mga ga. Walay magbuot sa tuwa mga ga kung sa atong ganahan suportahan ni influencer. Pero mas maayo gito nga ang atong suportahan kay maayo pud di lang sa pagbuhat og content kundi maayo yung tao no. Mo to siya mga ga. Dito sa gayon. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See ya.